Ndabasuje cyane kandi nongera kubaha ikaze mwese mudukurikiye no kuri Triple 5 PM News. Uyu munsi tugiye kugaruka ku makuru akomeye cyane arimo avugwa hano mu karere k'ibiyaga bigari. Mbere na mbere tugiye kugaruka ku myigaragambyo ikomeye cyane yateguwe hano mu gihugu cy'u Burundi ku munsi w'ejo, aho bashaka kwibasira ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ambasade y'igihugu cy'u Rwanda, bashaka kugaragariza isi ndetse n'amahanga ko u Rwanda rukomeje kubatera ibibazo ndetse rubabangamiye mu buryo bugiye butandukanye, by'umwihariko bifitanye isano n'intambara iri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ku makuru y'imbere ku rugamba tugiye kugaruka ku buryo Fdrl ndetse n'abafatanyabikorwa bayo bakomeje kugaba ibitero hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho babigabye ku birindiro bya M23 ndetse n'abaturage bakaba hasize ubuzima. Haravugwa kandi amakuru y'abawazalendo bari guturuka hariya mu gihugu cy'u Burundi, bakaba bagerageje kugaba ibitero bagana mu mujyi wa Uvira, ariko bakaza kubabera bibi cyane bitewe n'uko abapolisi ba M23 bakiri hafi hariya n'imipaka ihuza ibihugu bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Burundi. Hakaba hari n'andi makuru akomeye cyane agaragaza uburyo imirwano y'u Burundi n'u Rwanda ikomeje gufata indi ntera, bijyanye n'uburyo u Burundi bwakomeje kuzana ibitwaro bishya no ku mupaka ubahuza n'igihugu cy'u Rwanda hafi n'akarere ka Bugesera. Mbaye ikaze kandi mbibutse gukanda subscribe kugira ngo uzajye mubonera izi nkuru mu ba mbere. Tudatinze rero, reka dutangirane n'imyigaragambyo ikomeye cyane iri gutegurwa no mu gihugu cy'u Burundi, aho abaturage b'u Burundi bashaka kugaragariza amahanga, ariko by'umwihariko bagaragariza Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko u Rwanda rutigeze rwubahiriza amasezerano ya Washington. Aya akaba ari amasezerano ari hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bakongera bakagaragaza ko u Rwanda nanone rukiri mu ntambara ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nk'uko bikunze kuvugwa n'abapolitisiye cyangwa se abanyepolitiki hariya mu Burundi no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndetse nanone bakaba bafite intego yo kugaragaza ko u Rwanda rwabagabyeho ibitero. Mwarabyumvise mu minsi yashize ubwo bakomezaga gushinja u Rwanda ko rwabagabyeho ibitero, bikaba biteganyijwe ko nanone bari bugaragaze mu imyigaragambyo. Imyigaragambyo rero yateguwe n'ishyaka rya CNDD-FDD mu buryo bwo gukomeza kugaragaza ko u Rwanda rubangamiye, ndetse bakaba bafite na gahunda yo kongera umubano bafitanye na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kuko bo bafite intego yo kuyigaragariza ko bari kumwe mu buryo bwo guhahana u Rwanda ndetse no kurukomanyiriza cyane ko abadiplomate ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo babimazemo igihe kirekire. Bakaba rero bashaka kwifatanya mu buryo bwo kugaragaza ko bahuje umwanzi ndetse banahuje umugambi wo kumurwanya. Imyigaragambyo rero iteganyijwe kubera kuri ambasade z'u Rwanda ndetse n'ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihugu cy'u Burundi, bikaba bishobora kuzaba bibi cyane bitewe n'uko yari imyigaragambyo yateguwe ndetse ikaba yarashoyemo na byinshi cyane na Leta y'u Burundi, by'umwihariko iri shyaka rya CNDD-FDD riri ku butegetsi. Hakaba hari amakuru agaragaza ko imyigaragambyo yari igamije gufasha iri shyaka rya CNDD-FDD riri ku butegetsi kongera kugarura igikundiro ku baturage, aho bashaka gufikirana ibibazo bafite bakagerageza kubyegeka ku Rwanda nk'uburyo bwo kugaragaza ko Leta y'u Burundi itananiwe kuba yakemura ibibazo byayo, ahubwo ikomeza kubangamirwa n'igihugu cy'u Rwanda. Mu yandi makuru biravuga ko intambara ihanganishije Fdrl n'abafatanyabikorwa bayo na M23 ikomeje kugana habi cyane, kuko nyuma y'uko M23 yari imaze kugaragaza ko iva muri Uvira, hakomeje kugaragara ibitero bikomeye cyane byagiye bitegurwa na Fdrl ndetse n'abari muri coalition. Ndetse n'uyu munsi hakaba ari ibitero byagaragaye byibasiye abaturage ndetse bikibasira n'ibirindiro bya M23 mu nkengero z'umujyi wa Uvira. Mbere na mbere, binyuze ku muvugizi wa M23 Lawrence Kanyuka, yatangaje ko nyuma y'uko M23 yemeye gutanga amahirwe ku masezerano abahuza na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abarwana ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu rukerera rw'uyu munsi ku wa 19 Ukuboza ashyira mu masaha 11:15, ubwo ni mu gitondo cya kare, bagabye ibitero bikomeye cyane bya drone za kamikaze cyangwa se ibitero bakunze kwita iby'ubwiyahuzi. Bakaba bigabye ku birindiro bya M23 no mu duce twa Makobora ndetse na Minembwe, aho baturutse Baraka,
aha akaba ari hahandi hahungiye abasirikare benshi ubwo M23 yaje gufata uyu mujyi wa Uvira, aho bamwe bahungiye mu Burundi ariko abandi bagahungira ku bwinshi hariya muri Baraka mu ntara ya Tanganyika. M23 rero yavuze ko ibi bigaragaza ko leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikomeje ya gahunda yayo yo kurimbura abaturage bayo mu buryo bunyuranyije n'ibyo bari bariyemeje mu masezerano arimo abahuriza hariya i Doha. Yakomeje asaba ko abaturage ndetse n'abafatanyabikorwa batandukanye mpuzamahanga bazagerageza kuba abahamya b'aya makosa arimo akorwa na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kenshi cyane kandi ku bushake yo kurenga ku gahenge bari bariyemeje ndetse no kwica abaturage bikozwe n'abasirikare ba leta n'abafatanyabikorwa bayo bagiye batandukanye. Tugarutse nanone kuri bano barwanyi ba WAZALENDO bari mu gihugu cy'u Burundi, amakuru avuga ko ingabo zahungiye hano mu gihugu cy'u Burundi by'umwihariko izi ngabo za WAZALENDO dore ko ari nazo ngabo zikomeje gufatwa nabi cyane hano ku butaka bw'u Burundi. Biravugwa ko zagerageje kwinjira mu mujyi wa Uvira ziturutse mu Burundi ariko zikaba zahuriye n'uruva gusenya cyane, aho zarashwe na M23 bivugwa ko ari polisi yayo ikiri ku mbibi z'ibihugu byombi, kuko yakomeje kugaragaza impungenge z'uko idashobora kuba yava muri turiya duce nta musirikare uhasigaye cyangwa se ushinzwe umutekano nk'uko bakomeje kubisaba amahanga ko bakeneye ingabo zidafite uruhande zibogamiye. Abapolisi rero bakaba bakomeje kugaragara hariya hafi n'imipaka ibahuza n'igihugu cy'u Burundi. Biravugwa rero ko abasirikare ba WAZALENDO bari baje bahunga inzara ikomeje kubicira hariya mu gihugu cy'u Burundi, aho bivugwa ko bakomeje gufatwa nabi cyane bitandukanye n'abandi barwanya barimo aba Fdrl bahawe ikaze kandi bagafatwa neza. Abarwanyi rero inzara ikabamereye nabi, ari nayo mpamvu bagerageje kugaruka hariya mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko nanone bikavuga ko ubu bushobora kuba ari uburyo nanone bwo kugaragariza amahanga ko M23 itigeze iva hano mu mujyi wa Uvira, ariko bikaba ari n'ikibazo kuko nanone uburyo bashobora kuba babimenyemo nabwo budahwitse, nabwo bugaragaza ko bagerageje gutera ibitero hariya mu mujyi wa Uvira kandi mu Gahenge bari bariyemeje, ndetse n'itangazamakuru M23 yari yasohoye bigaragara ko batemerewe kuba bagaruka no mu mujyi wa Uvira. Amakuru rero ari hagati y'igihugu cy'u Burundi ndetse n'u Rwanda aravuga ko Burundi bwongeye kumanura ibifaro karundura by'intambara hafi y'umupaka w'iki gihugu ndetse n'u Rwanda. Bikaba bivugwa ko hamanuwe ibimodoka bikaba 38 ndetse bikaba bigaragara ko atari iby'igihugu cy'u Burundi gusa, ahubwo Burundi bushobora kuba bufite ibindi bihugu byinshi bibushyigikiye muri uyu mugambi mubishya wo gutera u Rwanda, bitewe n'uko ibyo bimodoka byamaze kugezwa hafi n'igihugu cy'u Rwanda hariya mu karere ka Bugesera ku mbibi z'u Rwanda n'u Burundi. Ibifaru rero n'ibimodoka by'intambara bikaba byagaragaye bifite amapurake y'ibihugu bigiye bitandukanye, bigaragaza ko yari umugambi munini w'igihugu cy'u Burundi ndetse kikaba gifite n'abandi bafatanyabikorwa benshi cyane bahuje uyu mugambi mubishya wo kuba batera u Rwanda. Ibi byose rero biraza nyuma y'uko bimaze kugaragara ko Burundi bukorana bya hafi n'umutwe w'inyeshyamba wa Fdrl. Ibi bikaba ari imyitwarire ikomeye cyane kandi mibi igaragaza ko umubano w'igihugu cy'u Rwanda n'u Burundi ushobora kuba ukiri kure cyane, bijyanye n'uburyo Burundi bukomeje gufatanya n'abanzi b'u Rwanda ndetse n'ibindi bihugu bitandukanye n'abafatanyabikorwa babyo mu buryo bwo kugerageza kuba batera u Rwanda no kuruhungabanyiriza umutekano, nk'uko byagiye bigaragazwa cyane n'abanyepolitike bo mu Burundi barangajwe imbere na Evariste Ndayishimiye. Ndabashimiye cyane mwese twari kumwe, bashishikariza gukanda subscribe. Mu kanya turi buze kugarukana ubutumwa bukomeye cyane Donald Trump yageneye Felix Antoine Tshisekedi Chilombo ajyanye n'uburyo atakomeje kubahiriza amasezerano yagiranye na M23 by'umwihariko ay'Agahenge biturutse kuri Ibitero bakomeje kugaba kuri M23 ndetse n'abaturage batuye hafi n'umujyi wa Uvira. Ndabashimira cyane, mukomeze kugira ibihe byiza.